waba warigeze kwitegereza umwambaro wa Manchester City cyangwa Real Madrid ukabona ko nubwo bitandukanyijwe n'amabara hari ikirango kihuza? Ni agashusho ka zahabu karimo inyuguti enye zigize ishyirahamwe riyobora umupira w'amaguru ku isi FIFA. Hanyuma se wigeze wibaza uti ese ibyo ni ibirango bisanzwe cyangwa bifite icyo bisobanura? Ubundi se kuki Real Madrid na Manchester City arizo zonyine zambara utwo turango twa FIFA akenshi tugaragara mu gice cy'igituza cy'umwambaro wabo? Mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2023 ikipe ya Manchester City yatsinze ikipe ya Fluminense yo muri Brazil ibitego 4-0. Aha hari ku mukino wa nyuma, umukino bakiniye muri Arabia Saudite ahakinirwaga igikombe cy'isi cy'amaklub uwo mwaka. Ubundi ikipe itwaye iri rushanwa ihita ihabwa akarango ka FIFA kitwa FIFA World Champions Budge. Aka ni akarango gashyirwa ku myenda y'abakinnyi gakikijwe n'amagambo agira ati World Champions. Ubundi kakaba gasobanura ko ariyo kipe kitabashwa ku isi yose muri uwo mwaka. Nyuma yo gutwara iki gikombe, ikipe ya Manchester City yemerewe kwambara aka karango mu mikino yose y'umwaka wa 2024 kugeza irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'amaklub riri gukinirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rirangiye, hakaboneka undi ritwara cyangwa se nayo ikaryisubiza igakomeza kwambara ako karango. Mu mwaka wa 2024 FIFA yashyizeho irushanwa rishya iryita FIFA Intercontinental Cup. Ni irushanwa riba rimwe mu mwaka rigahuza amakipe yatwaye ibikombe bikomeye ku migabane itandukanye. Mu kuza ku mwaka wa 2024 Real Madrid yakinnye umukino wa nyuma na Pachuma yo muri Mexique. Real Madrid yatsinze ibitego 3-0 ihita ikipe ya mbere yatwaye irushanwa ryari rigitangira gukinwa. Real Madrid nayo yahise yahabwa agashusho ka FIFA gusa gatandukanye na ka Manchester City. Aka karango kiswe FIFA Intercontinental Cup Winners Badge. Nubwo katari akazabu nka ka Manchester City, nako ni akarango kerekana ko ari ikipe idasanzwe ku isi yose. Nubwo mbere mu mateka ya Ruhago habaye amakipe abiri icyarimwe afite uturango twa FIFA ariko nye dutandukanye. Manchester City ifite badge ya zahabu ifite ishusho nk'igikombe cy'isi kubera ko yatwaye igikombe cy'isi cy'amaklub muri saison y'umwaka wa 2023-2024. Real Madrid yo ifite badge ya Intercontinental Cup ko yatwaye irushanwa mu mwaka wa 2024 ricyaduka. Aka karango ka Real Madrid kazaba kagifite agaciro kugeza irushanwa ry'igikombe mpuzamigabane ryongeye gukinwa ku nshuro ya kabiri mu mpera z'uyu mwaka. Icy'ingenzi wamenya ni uko utwo turango tugaragaza icyubahiro atari kongera uburanga bw'imyenda gusa. Nko kuvuga ngo uyu mwaka twara aba mbere ku isi. Ngiyi impamvu uzasanga utwo turango ku myenda ya Real Madrid na Manchester City gusa. Wenda uyu mwaka indi kipe nayo yakambara kamwe muri utwo turango. Ngiye mvaga kuri micro ari Bonheur Abayo. Wakoze kunyuma. Bye.